ตุนจุมาชวนินcamera อัตเตจีบก portable MMIC บาเซ powerful MMIC review กันรันในเวลาทุ่งโดนะจู่ๆ Sony HX90V ฮีอันนี้กันเช่นอะไรเฮียนี่ camera review เต้ technical review เต้กันหันไหนเจ้าว่าจู่ๆ detail ลุตุกลวินมีโน้ตปีนักการเชียร์เทียมซองin review กันรันในตอนทรีนังอ่ะจู่มีจนมาสับเบรินเฮ camera ฮีเปลี่ยนพุ่งกันเอ็นะcamera กันหูเทียจวนเตียงไรกันวันพักจวนอัดเตะแบบโปลันนี่ตัดไหมอ่ะเฮ้ย Samsung phone อันนี้อ่ะ Samsung A30 อันนี้ที่จวนกันหันตาcamera จู phone จะเวลอร์เจ้าเรานี่ไหมอ่ะที่จวนเปลี่ยนพุ่งอันนี้นะกันหันใส่โฉดนั่นนี่เฮล่าเฮียนิน viewfinder ออกมาที่จวนเฮตาเฮียนิน pop-up flash ออกมาที่จวนให้ฮี on off button อันนี้ให้ฮี flash switch อันนี้จวนให้ฮี zoom lever อันนี้เฮตาเฮียนิน mode dial ออกมาที่จวนเฮล่าเฮียนิน dial ปักขัดออกมาให้ฮี shutter speed และ ISO change นัตุระกัน dial ในอันนี้ที่จวนมาสับเบรตัน viewfinder ฮีviewfinder นี่ที่จวนให้ฮี viewfinder กันหัน on ฮีนินcamera on ตัวเซตไทยอันนี้ที่จวนให้มี viewfinder ฮี electronic viewfinder นี่มันตาครบไหมอะ camera เฮติอันนี้อันรอนบิลเทลฮีอัตครบไหมที่จวนflash ฮี pop-up flash ใช้ได้ไหมเนี่ยฮีbounce ให้ตัวระไงเนี่ยมาเราจูเลือกสักเดียวที่จวนฮี flash switch ค่ะอันนี้ไม่เนี่ยที่จวนmode dial ออกมาแต่เฮียนิน manual mode shutter speed เตะ aperture priority เตะ program mode เตะติน superior auto อันเดียSony เฮียนั่นที่เดียวแค่ละที่ชวนintelligent auto อมบอกตาที่ชวน scene mode เตะ panorama เตะvideo เตะติน memory recall mode เตะข้างนั้นตาทับไม่ให้ร่างกายครบไม่ที่ชวนเฮตาเฮียนิน movie record บตันนั้นตาที่ชวนเฮตาเฮียนิน Wi-Fi เงี้ยโฟนนัดทิลกันทนนัดตูรินbutton ฉันนั่นวันตาเฮร่างกายครบเมื่อจู่ๆpreview อาการอมไลเฮียนินมันไทยตาจู่ๆ smartphone อาจารย์ทนไม่ไทยขานิตาเนี่ยจุดที่ติลว่าหมดปางไออมันนี่ชวนในฮีฟังก์ชันเมนูนักตาแต่เฮียนินเองกิมอาจารย์เลยไทยตาเนี่ยดิชวนแต่เฮียนเมนูออกมาแต่เฮียนิน playback button ออกมาแต่เฮียนินquestion mark เตออกมาให้ฮี help menu และ task scan กันตีกัน delete นะตัวขานิตาเนี่ยอัตลักษณ์กันตีลันชวนินให้ฮี playback menu ตั้งชวนินให้ฮี till delete นะอันนี้ line menu system กันอมไลน์ชวนินให้ฮี till กันเชียดง่ายเรา help menu ลูนานกันมังตาเนี่ยจู่ๆเปลี่ยนพงชุลนิตาที่ชวนิน lens ฮีเอาอมดานปางไงเราเนี่ยตาเอาเวทเบอร์ไลน์ที่ชวนซูมเบอร์กันหันดาชวนินที่เฮียนเฮติคอปเฮียนินอารอนลอร์ชวกตะทุงอ่ะเอาอมเจียจูเฮcamera ฮี 30x zoom เนี่ยบอดี้เตอร์เตเสียเฮียนิน zoom ทุยตักเฮียนรอนบิลเตลนี่ที่ชวนเฮcamera ชัดนะยังไม่ปักขัดเละจูเฮไลน์โหมดเฮมิได้ละจังเฮียนิน aperture โมshutter speed โมไอ้เงี้ยโมเบอร์ข้า asset เฮียจุดที่โรลินเฮไลน์เฮียปะเฮียคอยโมเบอร์ฟังก์ชันตัวรินsign เลยเฮียตัวนั้นที่ชวนินเฮีย shutter speed อินไอ้ด่าที่ชวนินเฮียงาไอ้นั่งยันเราเสร็จนี่เฮีย
default in a lo lo mani a khoi ma jok jok kha a set dang lam thei ani hi a that em na pakhat ania ti chuan tuna chonin a menu chung om da ni kana soile thok ton ani kan soi pho thin an khan in a detail sin kan lun lovanga kan hriat om chi le minol puina kan man tangkai tu ro mang chi kha kan soi thok don ani hunte rei lo nan ama sabera hianin image menu lo om ta a chumi a chuanin number 1 a hianin image size a thlan theya chon aspect ratio antinan 3:2 te 4:3 ang chi te 16:9 ang chi te ka thlan thei ta ni ti chuanin quality set theya panorama kan thalak duwa a size 180 ni mo 360 ni mo kha tiang chi jong kha a set thei bok ani ti chuanin panorama a direction up left to right emo up to down ang chi te kha a set thei ta he tang hianin a set dang lam thei vek ani chu menu number 1 na chuanin a lo ni ta ti chuanin a dot le hianin file format om ta hianin mp4 ti te avchd ti te ka ten te ka set thei ta ti chuanin record setting alo om le ta record setting a chuanin kan duang chi a 50 ani mo 25 ani mo ka te ang chi ho te kha a set dang lam thei ta ni chuan drive mode ta hianin single setting alo oma chuanin continuous ha yo oma chuanin timer 5 second te custom in 3 shots 5 second 2 second ang chi te kha alo om vek ta he camera hi that ve na de chu 10 fps anai second khata thalak so malamana amai ro chu DSLR te mo mirrorless angin 10 fps kha kal reng lovin aba for time kha 10 photos only khanit ve thung ta chu athat lo ve na thung ani bracket setting alo om ta bracket setting a hianin chung akhonin setting sang om ta on off te khalo om ta kha chu kan soifia lovanga flash mode oma field flash che ka tiang chi kha sang oma kha slow sync ang chi te flash off ang chi te kha om bok ani ti chuanin flash compensation kha a en song set na khalo om bok ta kha chu ka set dang lam lovanga chuan number 3 kan pheyang red eye reduction om ta pre flash ang chi kha mi mit low flash ange flash mit ti ang chi kha mi reduce tu rang chi te on off khalom ta ti chuanin focus mode oma ta hian single shot ti te manual focus te how set select na khani ta AFS te AFC continuous ang chi set na kha lo ni ta ni ti chuanin focus area hianin flexible kan tia ti chuanin center ti te white ti te set treu theatin expand flexible spot te po om ta kha chu kan du da ni na set me thei ta ti chuanin dot le hian AF illuminator om ta chu theme jing a thla kan lak do na helai sensor ange helai light on eng thin kha ani ti chuanin dot le chuanin exposure compensation om ta hei hi manual mode ni lova shutter priority emo aperture emo program mode ta emo kan om laya thala a en le thimang chi jong jong set na te khani ta tin ISO hi ta hiana setting lom bokani hi function menu khanin asot katina da cho vek thei boka kan la soi tura ngaila ti chuanin adot le hianin number 4 a hianin metering mode ti telom ta hianin multi ti te center ti te matrix spot alom ta multi le center le spot ta mani ti chuanin white balance oma auto in kandanga ti chuan auto HDR lom ta kha po kanda son lo kan khoi son lovanga creative style post ta kandanga picture effect po kan pelovang ti chuanin high ISO noise reduction alom ta hi chu normal kandanga center lock AF kan onanga ti chuanin smile face detect ti po kha du chuanin ei po hi a off theya a on theya kha ka chu personal preference ani ta sela ti chuanin soft skin effect thi om ta mishing portrait thla kan la ka skin soft de wala na khan ne me he te chu atu lo tu ra ngai taila ti chuanin auto object framing te po hi off taila achan chu manually ke mani photographer ina kan control thei kha atha jok ka chu nu tu sam jok ani ti chuanin
ta hianin steady shot om ta a movie kan lo lut ta a kan kuda lo khur dewa camera company dangin vibration reduction an tiang chi te image stabilization kan tiang chi kenon lam tanga kan soeng chi te kha steady shot ani ta hi active intelligent active le standard om ta hi tangkai khop maya heti ang camera te chuanin kut alo khur ma a alo te de ulek boka chumi ani wang chuanin on nge hi chu tha video la thin tan chuanin auto slot shutter te hi kan du chuan on thei off thei kha chu kan soi lo nga microwave level khami microphone kan man level te tin wind noise reduction te po khalom ta ka kha personal preference ani ta sela acho me ti chuanin shooting tip li salom ta ta hianin hi chu a basic tak tak le engemaw ta na man khanita hei chu kan soi zau lo fanga next setting kan lutang number 1 achun zebra oma zebra hi thla kan han la ka a highlight area a bright area aron display na kha ni mai ta chu ta chuanin chi sang sang off oma 70 te 100 plus thlengin oma hei hi atangkai khop mai mara chu off kan da riang manual focus assist oma manual focus assist ve thung chu he camera hi manual focus kan handa hianin kan va focus du lai kha aron magnify ta thin aron tilian thin ta ni chu thil te thame mo thil la ta ke mo kan manual focus kan ti du don khana tangkai ta chu on theya off thei bok ane ti chuanin focus magnification time hi 2 second khamis alat nge azrai zong khanita chuan grid line oma hi display hianin rule of third pana da thaya square grid pana da thaya ka teng chi te kha off thei boka chu display kan han enanga helaya in rin om hawang chi hi ani ka kha rule of third angin kan han da ta ti chuanin marker display lo om ta hei hi on off in oma marker setting a hianin a chiang mai om me khalai display kha chu antenna-nin aspect ratio kan da ang chi te kha on thei ta ne antenna-nin 4:3 turin emo 16:9 turin tikhanin ada thei ta safety zone thla kan lak chunga safety zone kha ti chuanin movie ka lak khanin a safety zone hiron lang ta a line marker hi lang ta bokani ka movie setting vek ania marker display kha du chuan on thei du chuan off theya lang lo tura kan du chuanin kan off anga lang tura kan du chuan kan on anga chumi chuan marker setting a khanin kan du ho kha kan on anga guide frame te pokha on vek thei ani ti chuanin number 2 ave thung chuanin auto review lo om ta thla kan han la zo che kha thalak a display zok chung kha alo ni ta ni chumi a chuanin antirna nin thla kan lo la ta ta hian thla kan lo la ta ni kami a display zok chung kha auto review chuni ta ti chuanin display button a hianin enge lo lang se kan du monitor a hian engeng tenge lang se kan du ti te tin a viewfinder a hianin hemi kan zubi hian engenge lang se kan du ti kha a set thei ta ne chu alo ni ta peaking level hi heta hianin atangkai khop me peaking level kan ti chuan manual mode kan han da hianin kan va focus lai kha peak kharan pe thin ta ni chu peaking color pek thei boka ti chuanin focus lai kha chiang takin kan hre thei ta nga ti chuanin exposure set guide hi kan on bok chuanin zoom speed hi atangkai khop maya cinematic deu kan du chuanin slow enge amuang re kan du chuanin normal kan da ta mara chu sawathla te kan lo la zoom pop em kan lo du chuanin a fa sa te kan handa mai ta ka tiang chi te khalo ni ta ni chuanin clear zoom setting a hianin optical zoom only ti te digital to zoom ti te clear image zoom ti te khalom ta kha chu kan duang ni ta sela digital zoom an on tel kher kha du peak om ve thaya chuti rolin digital zoom a chuanin picture kha optical zoom bangina that bel lawani ti alan renga wangin kan on tel kher talo thina ne ti chuanin viewfinder le monitor a hianin hei hi chu
hết hiện proximity sensor ở mà chúng mình chuan in kha viewfinder kan bi ve le monitor anthia kan da son ve le monitor display leng chi te kha alo ni ta auto da kha atha ti chuan in release without card memory card tel lovin a me thei lo in a set thei ta disable thei ta enable thei ta boka he hi alo ni ta ne ti chuan self portrait timer hi tangkai khop maya camera hi self portrait theti zo kan han set chi hianin automatic in timer 2 second in on ngal ta chu ange selfie a thalak na te khana tangkai em chu automatic in on na ani ta ne ti chona dot le face recognition on ta face recognition a chon ke mani ange kan fa te mo kan nau te kan thian te face recognition kha asset thei ta ni kha Mizo nom camera man la on vele khanin an mai an face kha ron recognize thina subject tracking atan te tangkai em ani ti chuanin a dot le chuanin number 4 a chuanin right there to ma hei hi masalama video ma sa pon kan soi to tiang ang camera nei thin ho hi atlang puin vloggers te family nei thin te tin tracking a kal thin ho te ti ho chi te hi kan ni tlang pui wang hianin date setting hi kan ma mo ma chumi ni wang chuanin right date hi on off lom hi tangkai ma ne mun chen kata chuanin kan mang khelo me the ma se me bi ka tan chona tangkai ani ti chuanin function menu set hi om ta he la ya function button a hianin kan du ang chi kha set thei ani zoom function ring he lai ring hi he ring hi kan du kan set thei ta ni quick step pon set theya chu ati dang lam thei ta ni ti chuanin movie button hi movie atang chau le enga tang pon manual mode shutter aperture program auto chang pon movie lak thei turin always set theya chuti ni lo chuanin movie mode chang che hianin lak la thei turin set thei bok ani ti chuanin wifi setting a ve thung hi chuanin smartphone ti te view on tv ting chi te kha set thei vek ta hianin password te enge khang jong ssid ang chi te kha set thei ta kha iphone kan hmang ani mo android kan hmang ani mo kami khanin imaging h mobile ti kha play store te app store atang te khan kan download anga aman thei don ani ti chuanin application list hi soi thui lu tuk tur om lawa application hi camera apps atang hianin software ange an website train download thei ni kha chu free te oma free lo te oma maro chu kan mang lu tuk love ti chuan playback button a helai hianin playback button lo om ta chumi a chuanin delete oma soi thui ngai lawa view mode po la hian langa folder view tin a theya folder view a khanin a video ang chi te ka ten chi sang khanin ti theya a date view in a thei boka kha chu soi ta bangai lo tur angai la image index oma vai khata thalak somni pangai mo screen khata thalak pako langin mo aset thei bok ani ti chuanin display rotation portrait in kan lai mo landscape in kan lai mo kha rotation a siam thei boka a off thei bok ta ni until nanin portrait kan lak khanin atung zonga landscape zoga ron display hianin ate ta thina chu wang chuanin a portrait ngei zong han ende khalo lian deuta chu tiang tan da chuara tangkaya image slideshow nei nan khami thalak sang han ti lan nan te tin thalak atung tur si a pheizo om tat han rotate nan te khane ti man thei ta bok ani chuan number 2 chuanin thalak ti len na chung chang khan mai ta chuanin thalak protect du nang chi te khanita beauty effect te specify printing ka te chi te khalon ta kha chu tangkai view na chungin a tangkai lu tuk lo kan soi zui lawang ti chuna to bera hianin menu a nanung bera hian lo om treu me monitor brightness ti te viewfinder brightness ti te viewfinder color temperature ti te hi ni tangkai de wanita helaya thalak kan display kan review na ang chi te thil sang khami tura ke mani mit mil to kan siam rem na khani ta
ti chuan in volume setting volume playback ani emaw ka tiang ho sang ka kha volume setting alo oma audio signal te GPS setting te lom bok ta ni ti chuan in tile menu a hianin a menu system hi tile in emaw a grid in emaw a theita tuna kan enda ni lo hian tile menu in atlantir thei bok ta mode dial guide hi kan ona ti chuan in delete confirmation hi hei pawh hi tangkai khop mai kan thalak du kha kan thalak delete du kha ti sual pal kan nei lo na turin confirmation kha ape thin ta ni chuti nei lo chuan in delete button kan me rolin a delete tlang dona kha kha athat lo na ne chu wangin delete confirm hi thani ti chuan in display quality lo lang ta chuta chuan in display sang khanin high le standard om ta high ani hianin battery consumption a sang theta vain standard ti hi a poilova tin power save start time ti hi camera hi idle kan da chuan in minute nia off turin a set theya 30 minutes in 5 minutes in 2 minutes le 1 minute in a set thei du in kha chu a set thei ani ole to bera kan soi du chu he camera hi aman ne na in phuem ti ani a thana le thalo na kan soi chho do na ngai tai la te ang point and shoot camera ka hmana chuanin a tha ber pol ania Sony system shrim hi unfocus system hi aron tha em ani chu a thatna number 1 ani ta sela 30x zoom optical zoom thui ta ga po hianin SLR full frame kan chuan in 720mm ang full zoom apo hianin a focus ala accurate em chu a thatna nia ti chuan in a dot le chuan in a viewfinder hi battery safe khot maya atha atin ni enga thla kan lo la a screen hi a thim thina ni ange har thine me ma chumi a choni nei tangkai em ani ma sem han don chon hei po chu hret angai ta thi khan activate ta heta hian diopter oma ta tang hian adjust hei boka he tangkai khop mai tin camera off a viewfinder kan aphian in automatic in on boka ti chuanin professional camera omang zong ta hian om vekta a zoom a tha ama man phula wa chuanin do thu sam ani 10 fps hi tangkai khop maya sawa emo sangha te pon ta se loi tang anin per lai ta khan lak ang chi te no pang tan lai ang chi an la na zong a hian 10 fps hi tangkai maya chu a thatna pakhatania hei ba ka hianin a that le na pakhata chuanin a zoom hi a smooth a thil hata kan han zoom a kan han po bek le ang chi te po hianin a smooth ani chuan a battery hi amandan azirin kan mandan azirin achakin achaklova amaro chu a battery hi Sony a chuanin a common berpol ania a battery hi voi zathum somkwa vel met theitura duan ania video ni chuanin 120 minutes vel la theitura ngai taila a battery hi kan soita kan khanin local market a po bu mai thei ania awal sam maya asper atloma tin kalpa in power bank in demo a charge mai tai hi tangkai na ni ta ni chu a thatna lam ni ta sela ti chuanin a that lo ve na thunga chuanin mic input external mic input ronda sela he camera hi ale tin a lut karinga a chan chu vlogger stan mangdon taila a microphone hi helai hianin left right stereo microphone anaya a thalu tuk thoma ro chu win noise reduction vel hi du thu asam lova chumi ni wang chuanin mic input heta hian ani mo rem chang a hian randa se chuanin he camera hi a hlut turangin a hlut karinga a dot le chuanin helaya viewfinder an ronda hi a thalu tuka ma se a tangkai lovani a camera hi te sia chumi ni wang chuanin mit bula han ken tura tan chuanin kut pha tiat lek kut pha bo lek camera ter te kha viewfinder an mang tur chuanin a te lu tukani chumi ni wang chuanin helaya hianin flash pop up flash is on pace helaya hianin multimedia host so entirnanin flash man theine mo external mic khanda mai na turang chi te kha rontel ta sela chu a hlut le zol na turania
to bera chuanin he camera hi Sony in kumsak i som panga asiam to ni amai ro chu kumnga ve lai liam to ma se he camera hi alla outdated lova avoka system te ala changkang mane tin a portable ma ate a jang khaya ipte po a me the ania ate ma zinmi ta na changkai ma he camera hi ama man milpuya chuanin a thaber pol ani a picture quality tha a zoom range tha ti chuanin a continuous fps kha thaya boka video hi 4k ni lo ma se 1080p in 60 fps le 24 fps ten lak thaya thakop meya chu e camera chung chuan na hania tin mp4 in a set thaya avc hd ten a set thaya kha tangkai ani professional camera in anei ang jong hi neya amai ro chu a drawback sa chuan a sensor ateya chu 1 by 2.3 inch sensor 18 megapixel anaya amai ro chu mi in a benefit ve thung chu body compact deuh si in zoom range thatak 24 to 720 mm kan nei thei pa ta ne chuwangin he camera hi camera man tak tlom si thasi family ang te a tracking nan te zinna te vlogging ti nan te a tangkai takani chumi ni wang chuanin he review hi in lo enanga in lo like in lo subscribe anga in ngai dan comment section in lo soidona nia hello me